Hello my beautiful people, like nizere ko meze neza you guys, ni happy Empire Network musanzwe nkuko bisanzwe tuganira cyangwa tubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Nizere yuko mumeze neza aho muri hose cyangwa aho mudukurikira muri. Reka mbabwire rero ngo ibintu bimaze kumera neza cyane, ibintu bimaze guhinduka cyangwa bimaze guhindura isura nkuko bisanzwe iteka tuganira cyangwa tugenda tubagezaho update nyinshi zitandukanye. Uyu mwanya tukaba tugiye kubagezaho update z'ukuntu ibintu bimeze abantu bari muri Middle East cyangwa abantu bari muri Dubai. You guys rero ibintu bimaze kuba bimaze gufata intera ubushize mu kwa karindwi, yes, ubwo barasaga, ubwo Iran yarasanaga na Israel, twari tuzi yuko biri bufate igihe gitoya. Actually byafashe igihe gitoya, byafashe almost like 10 days kugeza kuri 15 byari byarangiye, intambara yahagaze, ibintu byasubiye mu buryo. Ariko this time ibintu bikomeje kuba bibi uko icya gihe ku minsi 12 byagenze, ntago ariko nonaha ariko bimeze ubu ngubu. Bimaze gukomera cyane bitewe naho last night barayibarashe muri Dubai, barasa consulate ya Amerika, ubwo ni ambassade, niko abantu tubyita, bongera barasa Abu Dhabi kuri ambassade nyirizina. So hano rero muri bino bihugu ukuntu bimeze, kubera yuko Dubai ari umujyi w'ubucuruzi n'ubukerarugendo, harimo consulate ya Amerika, noneho ambassade nyirizina, kubera yuko Abu Dhabi ni umurwa mukuru wa UAE, ukaba ariho icyicaro cya ambassade kiri ariho, kubera ari umujyi wa politiki kandi akaba ari nayo capitale ya UAE. So niho hari ambassade. Ejo rero na nijoro baraye baharasiye icyarimwe hamwe na hano muri Dubai, aho barasaga kuri consulate cyangwa kuri consulate ya Dubai, I mean y'abanyamerika. So ni ibintu rero bimaze kugira bimaze gufata indi ntera, kandi ubwo ni nako barashe ahantu hose ari mu ambassade ya Amerika muri Middle East. Bagerageje yose kuyarasa, bayarashe ahantu hari ibirindiro byose, ahantu hari inyungu zose za Amerika bagerageje kuharasa. So reka rero mubwire ngo ni ibintu bikomeje kugora, kandi nekereza yuko ino ntambara iza gufata iyindi ntera nkuko yesterday nayo babwiraga. Amerika yafashe umwanzuro aho Trump yavuze ngo abantu bose b'abanyamerika batahe, bari muri Middle East, bari Oman, bari Qatar, bari muri UAE, bari Kuwait, bari Bahrain, bese abo bantu bari muri Saudi Arabia, abo bantu bose bavemo bagende, kuko ibintu bigiye kuba bibi cyane bitandukanye nuko byari bimeze. So ubwo rero abanyamerika babwiye yuko bagomba gutaha, ngo bakore ibishoboka byose bave muri bino bihugu. So ubwo twebwe rero natwe ubwo nahimana n'umwana wacu. Gusa ikintu nkomeza kubabwira, nkomeza nshimira ambassade yacu ikomeje kutuba hafi. Uyu munsi ho batanze itangazo rivuga yuko umuturage w'u Rwanda wese, yaba ari ubutuye muri Dubai cyangwa muri UAE by'umwihariko, n'abatuye muri Bahrain, bashyizeho nomero mushobora kwifashisha muhamagara, mushobora guhamagara kugira ngo umuntu uwo ari we wese ushobora kuba yagira ikibazo cyangwa ufite ikibazo, yaba ari uburyo bw'ubushobozi, imibereho, like n'ubukode, naho kuba bashyizeho nomero mushobora kwifashisha cyangwa ushobora kwifashisha tuhamagara. Reka mubwire rero ngo nuze kugira ikibazo na kimwe ngo unanirwe kuba wahamagara ambassade, cyangwa unanirwe kuba utabashije kuba uri muri groupe ya diaspora. Beba mugenzi wawe, mubaza amakuru, umubaze ngo bimeze gute in case waba ukeneye ubushobozi bwo aribwo bwose bushoboka. So reka nkomeze mbabwire ngo ibintu ntabwo byoroshye ku bantu bakora business, ho murabizi yuko nka Dubai especially ariho natwe tubarizwa cyangwa ariho natwe dukorera ubucuruzi bwacu cyangwa business zacu, usanga tuba dukorana n'abantu binjira n'abasohoka. This time rero movement ntayihari, ni ukuvuga ibintu byose biri stuck.
abantu bafungiye ahantu hamwe, donc ntago bafunze ariko urumva nyine nawinjira n'usohoka, ari abagenda, indege zirafunze, ubwato burafunze, nta kintu kimwe kirimo gukora. Kuvuga abandi bakora business nk'abanyarwanda benshi hano usanga baba bifite za business zabo bikorera, bakora bataha, baba bagaruka i Kigali umunsi ku wundi. Hari abakora utuzi tw'inaha twa buri munsi tugiye tubishyura akazi ka buri munsi, amafaranga ya buri munsi. So izo business zose zisa nkaho zahagaze. Hari abatumwa ibintu, abahahira ibintu i Kigali, abagurira abantu amamodoka, bagira gute, abashaka gutembera se, kuko hano abakora ubukerarugendo bose nta n'umwe urimo kuza. So bikaba ari igihe kitoroshye, bikaba ari ibihe bibi birimo kugenda bigwirira abaturage batuye hano badafite akazi ka buri munsi, wenda tuvuge ngo muri leta cyangwa utuzi duhoraho twa buri munsi. So ugasanga rero abo bantu barimo baragorwa cyane, bakaba ari ibintu bigoye cyane. So tukaba rero tubona yuko ambasade iba yabitekerejeho ikavuga ati hano hari abanyarwanda, hano hari abantu barimo guhura n'ibibazo bitandukanye by'imibereho. Ngaho nguko rero no kudusengera ibintu bikagenda neza, ibintu bigasubira ku murongo, bikajya mu buryo, kubera yuko bikomeje kumera uku nguku, intambara igakomera cyangwa igafata igihe kinini, ibintu byatangira gukomerera abantu bose. Reka nongere nibutse abantu bari hanze batazi uko ibintu situation imeze hano. Hano si ibyo kumva indege zicaracaramo ku bantu batuye hirya gatoya, hegera usa nk'ujya hegera za Lasakaima cyangwa za Fujairah, aho ngaho nk'abantu batuye Fujairah bo na Iran ishobora kurasa bakabibona, kubera yuko Fujairah ni kumera y'amazi, kubera hagati hacamo iriya nzira nyine icamo ubwato wari ubuzanye peteroli cyangwa ubuzanye ibicuruzwa, ibyo byose bihita bica hariya za Fujairah. Rero wakwambuka hakurya harimo ibirometero 33 uvuye Fujairah ujya, ubwo Fujairah nyine ni yindi state yo muri UAE. Uvuye Fujairah wambuka ujya muri Iran harimo ibirometero 33, kandi ibyo birometero bikaba ari amazi, ari wo uriya muyoboro wa Hormuz bavuga, ucamo peteroli, ucamo amato agenda ajya mu bihugu bitandukanye, ari naho haca ubwato buza muri Afrika. So urumva yuko rero ntago indege zirimo crossinga hariya, cyane cyane na Yunuze ishobora kuba yakoresha Iran, barimo ari Amerika, ari Israel. Urumva yuko baragerageza gufataho ku kirere cyo muri UAE kugira ngo bakomeze bakore gahunda zabo z'imirwano. Ngaho nguko rero ni Happy Empire Network, dukomeze tubane natwe, mukomeza mu following, mukomeze mukore subscribe, kandi ufite igitekerezo yatubaza kugira ngo twungurane ibitekerezo cyangwa twungurane ubumenyi, kandi n'ushaka kugira amakuru ashaka kumenya, nta kibazo rwose utubaze, turi kubwira, kubera yuko tubereye hano mwebwe, sibyo? Abantu bafite impungenge bagenda batubaza imeze gute, mu by'ukuri sibyo kuba dukora movement nkeya, izikenewe izidakenewe tukazihorera, aho ubundi mu rugo rwose tumaze kuhamenyera, cyangwa kabisa kwigumira mu rugo tumaze kumenyera. Ikindi kintu abantu barimo baravuga ati bino bihe kuntu bimeze bitandukanye n'ibyo muri Covid ku bantu bari hano, ariko urabona yuko sibye kuba abantu badasohoka, batagenda ngo indege zigende cyangwa ubwato bukore, abakomeza gukora business zo bazikore, ariko ubundi urebye nta kindi kibazo. Gusa abantu ni bakeya, nibwo bwa mbere nabona muri UAE na traffic ushobora kuva hano ugakora ibirometero 50 utarahura na traffic, kandi ntago byabagaho. Abantu maze kumenya yuko batinya urupfu. Abantu batinya urupfu, can you imagine? Ubundi ntago wakora ibirometero bigeze kuri 5 utarahagarara, ariko this time urakora ibirometero 50 ugendera ku muvuduko w'100 utarahagarara. Abantu batinya gupfa wallahi. So no mu mashop sibyo yuko twagize
bino bintu byabaye ari mu gihe cya mwezi Ramazan, abantu bakaba bamwe bibere no mu masengesho n'iki, ariko ni ibintu bigoye rero. Business yo yabaye stuck, business yo yarapfuye rwose. Ntabwo nakubwira ngo these days hano muri Dubai hari business, kandi business hano Dubai ni global market. So urumva yuko rero ni ibintu bitoroshye, ni ibintu bitatworoheye ku bantu nkatwe dukora ibintu bya tourism. No muri covid yaje nko mu Rwanda, twebwe twakoraga mu Rwanda muri covid, twahise tuba stuck, sibyo, ku buryo abantu kugira ngo bongere batravelinge byatwaye ikindi gihe. So murumva muri abo bantu rero babaga muri iyo sector bahise bahura n'ibibazo by'amafaranga. Business ku bantu bakoraga business y'amahoteli n'ubukerarugendo. So urumva yuko na hano rero mu gihe cy'intambara ubukerarugendo buba bupfuye, n'izindi business zishobora gukomeza, cyane niyo icyo gihugu atari cyo kiri mu ntambara. Urumva business zishobora gukomeza, ariko urumva yuko kugira ngo cya kintu kiva kigere kuri wa muntu ukeneye ya product cyangwa ya item bizagorana. Niba indege itagenda, ubwato butagenda, urumva business already yabaye affected, iba yapfuye. So reka dukomeze hamwe n'Imana, ibintu biraza kugenda neza cyane kandi biraza gusubira ku murongo. Reka nizere yuko nakabuza amasengesho yanyu dukomeza guhuriza hamwe tugasenga Imana, tukareba yuko ibintu byasubira ku murongo. Abashaka gutembera bakitemberera, abashaka bakomeza gukora business zitandukanye, abagura amamodoka, abahaha ibintu bitandukanye, ari iby'ubwubatsi, abagura amakaro, abagura ibintu byo mu hoteli, amashuka ibintu byinshi bitandukanye. Urumva mugenda mutuma hano ari ibintu bya electronic, ari iki. Reka twizere neza yuko Imana iza kubikora kino kibazo ikashaka kuntu gishyira ku murongo, asigaye ubuzima bwa buri munsi bugakomeza. Aho urumva aba bantu bo muri Afrika bose, niba Dubai isoko ryawe riri mu gupfa, abantu bahita bayoboka za China. So abantu bakoreraga business muri Dubai rero tayari inzara, kandi twese ntabwo twajya gukompeta n'umuhinde cyangwa n'umupakistani ngo tubabwire ngo nimuduha akazi nimugire gute, biragoye. So no kwiga ubundi buryo rero, no kwiga izindi strategy zo kushaka uburyo abantu bagomba kubaho cyangwa abantu bagomba kubonamo amafaranga, kuko amafaranga niyo adutunga mu buzima bwa buri munsi. Sibyo, udafite amafaranga nta buzima, udafite amafaranga nta kintu kimwe gifunctiona mu buzima bwawe. Ni ukuvuga the way you have money, ibintu byose bizagenda neza, n'ubuzima n'ubwonko utekereza neza. So igihe cyose rero utazaba ufite amafaranga, ibintu birapfa. Ino ntambara ubona yuko ishingiye cyane ku mbaraga z'ibihugu ndetse no kuri business n'amafaranga. Rero icyo nababwira yo guys, uko iyo hajeho ibibazo twicara tuna creating, nubwo ambasade ivuga ati muze tubafashe, abafite ibibazo muze tubiteho, babuze aho kuryama baze tubagire gute. Nko muri covid leta yabwiye abaturage ati amezi 3 utishyuza la landlord, baramubwiye amezi 3 utishyuza umuntu umupangaye. So ariko this time ejo nabonye itangazo rya yoye yashyizeho miliyoni 10 z'idolari zigomba kwita ku baturista. Uri kumva, ubu ni ukwishyura ibyo kurya na accommodation, ni amafaranga menshi. So reka nkomeze nizere ko biza kugenda neza nta kibazo rwose. Imana iri bubikore kuko Imana niyo mugenga wa byose. So nugenda ukoze subscribe kuri Happy Empire Network, kudushyigikira ni iby'ingenzi, kandi Imana ikakomeza kaduhana umugisha. Ciao rero nakagaruka ku muntu ushaka kufite byinshi ashaka kubaza cyangwa amakuru, icyo ari cyo cyose watubaza. Namba zacu ziba ziri aho ngaho hasi, ushobora kutubwira ati bimeze gute wagwana ko ndeba mwebwe bimeze gute, tukakubwira. Gusa turi amahoro, usibye kwibasa ibikorwa bya ambasade y'Amerika, ariko numve yuko nta bibazo na nzu z'abantu barashe, n'abantu utabona bari bapfa. Gusa ejo nabonye inkuru y'umwana umwe wambabaje, yagombaga kujya iwabo, yari yavuye muri famiye iwabo, yari umu Nepal, yari yavuye iwabo yasezeranyije na sheri, avuga ati ngiye gushaka amafaranga nzagaruka nkora ubukwe.
iyo message yari babaje cyane ati none ageze hano yiteguraga gusubira iwabo ngo ajye gukora ubukwe ashaka umugore agira umuryango arapfuye. So bino bihugu tuba turimo rero tuba dushakiramo ubuzima ntabwo biba byoroshye mujye mudusabira ku Mana kugira ngo dutahuke amahoro, bagiye kuruhaha amaronko tuyabone dutahuke amahoro, aho nitukandavurire imahanga cyangwa ngo usange tuhuye n'ibyago dupfiriye imahanga. Imana igikomeza iturinde kugira ngo ibyo twagiye kugenda dushaka tubibone kandi tunagaruke mu rugo amahoro. Ciao rero karakagarukana update zonyine nabaga nagira ngo mbabwire ukuntu umunsi bimeze.